राज्यांतली धार्मीक शांतताय अबाधित दवरपा खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां निर्देश दिवचे तशेंच बायलांच्या 33% आरक्षणांत SC STच्या बायलांचो आस्पाव करचो अशी मागणी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी केल्या। हे विशीं विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी राज्यपालाक निवेदन दिले। मात विरोधी पक्षांतल्या गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसाय गैरहाजीर आशिल्ले। We went to the Honorable Governor and we submitted a memorandum to the Honorable Governor and we requested the Honorable Governor for him to intervene using his good office and highlighting certain issues and sentiments of the people of Goa about this insensitive BJP government. The Honorable Governor gave us a patient hearing and he said that he would write to the Honorable Chief Minister about the memorandum that we submitted. दोन मुद्दे आशिल्ले, एक मुद्दे जे census ही सर्वे जावपाक जाय immediate and second is communal disharmony. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा जेन्ना ST SC आणि OBC हो इश्यू जेन्ना आमी ऑपोजिशनान विधानसभेन गेलो की एक आमचे ST SC आणि OBC भावाचेर एक अन्याय जाता आणि ताबडतोब सरकारान जो अन्याय जाता जे रिप्रेझेंटेशन ते ऑर्गनायझेशनाक सरकाराक दिला गव्हर्नमेंटाचे वॉट दे हॅव गिवन हेजेर तेमी घेवन ते कांयच मुखार हेजें कांयच मुखार कोण दवरना। फकत एमी जी भारतीय जनता पार्टी हा विच इज अ भारतीय जुमला पार्टी जुमलाबाजी करपाक नंबर 1 दे हॅड अश्योर्ड अस आय बिलीव इट वॉज जेन्ना बाब क्रुजान एक कॉलिंग अटेन्शन घातलेलें त्या वेळार आमकां अश्योर केलेलें एक डेलिगेशन घेवन ते वयतले दिल्ली वयतले बट दॅट लेटर केम इन द नेगेटिव्ह। नाव जे ST SC and OBC जे community they have threatened that they would boycott the parliamentary elections and yesterday 2 days ago je Biharant the Bihar government has released census with regarding the states je ST EBC OBC je population ha general category they have raised they've given these figures out. The same formula we have requested the Honorable Governor that the Chief Minister tabortob tene korpak जाय।